So kodwa mina bafethu umuntu ozalwe nje icomrade ngizalwe ngiyiqabane bafethu. Viva uma nje uzolandela i-ANC iqala i-active bafethu. Ubona o-16 June beshisa befethu o-16 June uma ku-January statement fethu ububona nawe fethu izwe libe yelo fethu yazi. Kodwa hayi ngeke bafana kumholo ohola iqembu njengamanje i-ANC ayisenawo lo yamfutho singakhulumi ngokuphathwa kwezwe nje sikhuluma nge-ANC nje yona yodwa straight yabo inawo umfutho tata i-ANC qhaye ngoba abantu baphakeme abantu inxa yabo isigebengu senza ngcono ngoba bethu uyazi mina bethu ngikhumbula ngesinye isikhathi kwakusafika i-FF lapho ngangise-Heidelberg lapho ngaleso sikhathi ngafika lokushini laphana kugcwele ikhiphe ebovu zodwa ngabuza ukuthi kanti i-ANC kule ndawo kwenzakalani kuthe makusondela ama-election fethu kwaqhamuka enye irally fethu ye-ANC eyayivusa uhlevane lapho ukhumbule la ukuthi hey bocishe ngalahleka kodwa manje yayibona i-ANC yamanje ayifethu ayisenayo le yanto ye-ANC yokuthi fethu ikigcwalisa istadium fethu kuthula umoya ikishaya irally yomhlaba kutrende ku social media kwenzekeni yayibona lonto uzayibona wena malambana phaa nge-29 uzayibona wena izawuhamba phambili yodwa ayidlule le nto madoda mina engikuthisile kodwa yabo nge-MK i-MK angeke ifane neCope izoba strong kakhulu kuneCope iCope ingcono kakhulu iCope ingcono iCope kune-MK Viva the ANC, viva! baza kubetha abantu be-MK basoloko benolaka Ngaze ngandithanda kodwa yabona umuntu okwatela umuntu okwatela i-ANC webafethu umuntu okwatela i-ANC njengamanje ngiyamchallenge mina ngithi akahambe aye e-Apartheid Museum and then bese uya sizolungisa inhlangano yabantu hambela Apartheid Museum ubuye silungisa inhlangano yabantu ngoba leyo kuhlukana ngeke isize ngalutho leyo i-ANC yokwenzani ANC yani yona le suka hamba lapha ungatshelwa yimi hamba e-Apartheid Museum mawufuna ngakuhambisa mina ungatshelwa umuntu nge-ANC Khatheni le ANC obayeni ngisacela ususe lo flag leyo angisadlala wangempela ke manje kanimeni kancinci yabona mina ndilapha eCape Town ise-Cape Town ne apha eCape Town imbi into eyenzekayo apha kumane kusithiwa yiyange le-ANC siyabethwa apha siyahlukunyezwa ayindawo Bebayeni akho umuntu ozophuma la niyaphi bebayeni ngisacela abantu ususe lo flag yakho lapho singazi sixabana please ayindawo bayeni flag umane ulibekile uyazi iflag le-ANC lisenhlizweni kutshele kubantu be-ANC ngeke uzulisuze ngoba i-ANC iyona yayikhona amabhunu ephakela abantu esitheni sezinja yes i-ANC yayikhona ngaleso sikhathi omama bethe emakhishini bephakela esitheni sezinja i-ANC yabalamlela kulezo zinto lezo uyabona umzekelo nonanti kanomongameli lo we-MK akafuni uhamba kwe-ANC usafuna uba yilungu le-ANC because uphawu lusenhlizweni angeke alixebule ethande engathandi beyazi bakumandi be-ANC yabo okanye uzabona lusenhlizweni kwethu uphawu lwe-ANC kuye alixebuleki Madoda if bekuthiwa i-MK uba bekuthiwa i-MK izimele geqe njengoba isenza ngabe ayibanga impawu zonke ze-ANC so i-ANC encinci ekhulayo nto nje ikhula ngobusela inelutshing eninzi too much amasela
Isigebengu yo. Kodwa bafowethu engaze nilwele i-ANC kangakadili nivalele endlini zonke lesikhathi lesimthumela ngamasosha enixobela ngenduku ama-drugs abantu besifazane bahlezi bebamba amawive emakhanda ngoba balindele ukuthi amaphara azobaphuca amawive abo ugovernment kunomuntu we-ANC kunomuntu wekati kunomuntu akhona abantu lapha guys mina umuntu ongazwana lenhlangano la akaphume ongazwana ANC Khumbulani ngela xesha loba kubethwe abantu abelungu bebekade nezicaba imisisi bezenza mnyama umuntu ongazwana nje lenhlangano ukhuluma mina manje umnikazi wenhlangano ongazwana lenhlangano aphume mina ngivulelanga nje abantu abazolubazokusikhumbuza ngizafuna ukubuza mina umbuzo oyiwani mina uma ngivota ngivotela i-ANC mara this time ngilimeze enhliziyweni ikulimazile ngilinyezwe ispeech sa-president yonke into ikulimala sekuyi-ANC lapha no yakhishwa umuntu akhishwa yena umuntu kunomuntu oyedwa onenkinga washo uzuma lona imlandelayo wathi ningaphanishi i-ANC ngomuntu okazuma kwasho yena umsholozi nakuziba konke lokho wathi ningaphanishi i-ANC yayenzanga lutho yebhuti wami kakawenzi kanje masivale inantsika imayikhi sonke then ozothetha avule imayikhi senzeni ngolo hlobo Aseloni vale imayikhi nonke thethani yathetha thethayo ya khulumani-ke manje nikhulume ngamunye akasizwe lapho wena sibha ukuthi uthini ngale ndaba Abe ngicela nje uthetha nje nokugqiba niphume ntiyanga. Ngicela nje uthetha ntiyanga. Yazi okwenzekayo aba bantu bebemosha pha ku-ANC. Ngaba baphumileyo bofumisha eminye imibutho. I-ANC izawuthi ibe right ngoku. Bamkile aba bantu bebeyingxaki pha. Yabo, izawuthi ibe right ngoku. Yabo masinyamezele sibambaneni. Yabo sivotini. Lutho. Yabo. Exactly, ngivumelana nawe mfowethu. Lapho ngivumelana nawe. Ama-group la ku-ANC afika I hope you understand. Salmon abafowethu nonke le groupini. Niyaphila leli khaya. Siyaphila Nkosi njani wena? Siyaphila abafowethu cha. Ngiyanizwa bafowethu niyalo impela kubi kufanele futhi silweni kanje siyi-South Africa cha mina ngi-MK kodwa i-ANC ngisayithanda kakhulu ngeke futhi ngiyiye kuyithanda inkinga yethu bafowethu iyodwa le-South Africa efuna ngabe siyayenza singayilweli hhayi ukuthi u-ANC siyawuzonda hhayi ukuthi mhlawumbe siyawuzonda ulentuzana ukuphatha lento into esingayithandi uRamaphosa ongaziphethe kahle into esifuna ukuyenza ukhipha uRamaphosa empathweni ukuphatha omunye umuntu at least sibone ukuthi kuzokwenzakalani hamba wena Hamba wena ya ngoba hamba wena uyabona impela ama-ANC impela iqiniso soze walithanda soze impela yini ningamlindi lo muntu akhuluma aqede bese-ke niyamkhipha umuntu mamtshela ikhundwane endlini ashisa indlu uzosisiza ngani lowo muntu loyo akhishwe ikhundwane yini ningalindi nimuze ukuthi uthini bese nina nenza njengoba eshilo uma kuthi kunento ongayikhulumayo nimkhipheke mayethe nje uyi-MK khuphana ukhuzwayo wathi u-MK usebhedini uzosiza ngani i-MK ngelinye kwendlini wena ushisa indlu hayi ngeke ayikho leyo nto leyo
Mina ngiyakuzwa uyasho naye uthi uRamaphosa yonke imbono yabantu boyilalela ngisho esitha sakho uyilalele ukuze ukwazi ukuthi ubone la ongalungisa khona ukwazi ulungise khona manje uma uthi awuzufuna ulalela imbono yabantu ngeke izilunge into yakho soze hayi ayikho into elungiswayo ANC izolungisa yona ayikho into ezolungisa lalela imbono yabantu ukuze ukhona ukwazi ukubona into wrong yonke into la uyibonayo ukuthi ayindawo ungahluphi ngayo asilandelanga umdumo njengembongolo thina asilandele umdumo njengembongolo ayisimfuna njengembongolo la hayi uthi ngilandele uma uthi kuyasho ngapho usuyalandela awuzazi sebebuya le-EFF babuya kuwonke amaqembu lawo musana ukula ngithi bayibona into hamba khona nje labantu bena abalidayo laba bana lo matekisi la hayi laba balweni bathola ku-ANC bayazi kahle ukuthi batholani yabona nje mina ngiyakuselebrate ukuhamba kaZuma ku-ANC ngiyakuselebrate kakhulu sisha sithi siqalela ukuthi ANC yawina umbuso wethu no akaye kubo phozo ufunani la uqovizo yabona nje ukuhamba uqovizo lapha ku-ANC ngokuhamba kaZuma akekho umuntu okwaqova inhlangano njengaleyo baba uyabona mina eJojo Khali mina ngicina ngokubalalela mina ababehlangene lapha behlangene beyi-MK ngeke ngibona ngena lapha because ngiyazi ngeke sizwane umuntu ezongena lana eyothothi izitha zakhe khona ufunani la akahambe akuthi yabona bona ba-desperate barecruita ngisho IFP uzosebenzisana uthini i-IFP into esebenzisana namabhunu abantu abasebenzisana uzosebenzisana kanjani nalabo bantu labo end of the day ba-desperate bathatha noma yini into ezobaxaka ekugcineni yile nto molweni bodata thetha sisikole yile nto bendisithi mna abantu bangena bengazi babhabha njengeplastiki iphethulwa ngumoya besenza izinto ezingekho right. One, bathi i-ANC ayakhi izindlu. Urhulumente uyazakha izindlu urhulumente uyayikhupha imali idliwe ngabantu ezantsi urhulumente akanangxaki. Yebo sesi. Urhulumente uyaza ebantwini athumele amasekela akhe ukuba mawenze into ethile amasekela wakhe ngawangenzi into. Yebo. Urhulumente akanangxaki. Ingxaki ilapha kuthi. Ingxaki ilapha kuthi sithi ekufuneke silungise izinto. Umuntu ama-municipality wethu Exactly. Urhulumente uyazikhupha izinto ama-municipality ngawo la amoshayo azomosha igama le-ANC. Mandithi ungumama endlini okanye ungutata endlini apha kwakho wenza umthetho wakho umntana wakho angawumameli ngubani orongo? Ngilo mntwana phela ngoba umthetho uyawukhipha. Good. Ngoku kuzothiwa nguwe orongo? No. Awutshayi wena umntana uyatshaya. Bantu endleleni angeke bathi umntwana urong. Bantu bazothi ngilo mthetho bafundisa ona ekhaya. Ngumzali uyabona so thina silwa nje silwisa urhulumente wethu endaweni bangesimxhasa aba bantu nasi MK inempawu zonke ze-ANC ide ilwa nangomkhonto engawaziyo ibisuka phi yabo ilwa ngalamkhonto ayiwazi lamkhonto ibisuka phi amabhulu ebekade ezicaba ezenza abantu abamnyama sisilwa sodwa sisithi sibethwa inkatha kanti amabhulu ahamba ayozicaba imisizi pha abemnyama zobulala abantu abamnyama yabo so yonke lento thina siyenzayo bubudenga pha kuthi ngabe siyakhula sikhulisa isizwe sethu esalwayo otata bethu balwela elizwe thina siyafika siyalichitha sithi hayi ngasilifuni hayi siyalifuna sivuyisa abantu abamhlophe mama babuye back bazolawula ezweni lethu
Ngoba silwa sodwa. Bayasibuka bayabona ukuthi laba mesifuna ukubangena asibalwise. Yababuyixophile inhlangano yababuyixophile waba namacala wadlwengula yamsupport ANC since sizuba babhebisithana naye that's why ngithi mina ukuhamba kwakhe i-victory for i-ANC ANC imlole kakhulu i-ANC imlole kakhulu Zuma emanyaleni imlole kakhulu yamsupport waze waba sekugcineni yena ukhombisa ukuqoka futhi ukuxova uyatsho Zuma ecaleni uba yena uyi-ANC uzawufa ANC kwalento angasusi amakhalazi we-ANC kwalento angawuyeki umkhonto we-ANC yini le akazoyenza umehluko ngoba wanikezwe ithuba lokuthi abo president wahluleka wayenza manje usezokwenzana yini le manje sezoyenza ehlukile ayikho hayi abantu nje bayalandela abantu bayalandela nje abasithuke nje nabantu abantu abayenza basithuke finish abantu bakhaza ukulamba lokwenza ukuthi balandele abantu sebanobona ukuthi ho imali ziyaziwa nathi sisingenwe nangu iphathi lenyuwani ivulekile ithi singene nathi sikhona ukuthola amathenda bonke labantu abagcwele lapha bayela ukuthi bayosuthisisa izisu zabo bonke labantu abangumsindo abasenzansi laba abasenzansi ngeke bafumane lutho abantu abazofumana utho ilaba balapha phezulu abasondelene noZuma abafuna ukuqonda vele bayosebenzisiwa njengemasterpiece futhi net lo mkhonto wesithu yephezulu bayobalahlela le khona wenzani lo tata yena kweliya lakhe i-next door yakhe ihlala ebobosini endlini yodaka indlu yena uhluka i-mansion unenzela ntoni i-next door yakhe yintoni ayenzela yona bajike wahluleka ukukhonvinsa umphakathi wangakube enkandla ukuthi awuwini umasipala wasenkandla esawu-ANC waphathwa yinkatha waze wayiyeka ubo-ANC yini manje azoyenza ehlukile uzokwenzani yabona thina maqabane iqembe belimele uba liyasothusa nje lingathi lingasondela lapha ukuthi la i-FF i-MK incinci kakhulu inabantu abambalwa gqithi nami lento engishoyo tata abantu be-ANC nje akufuneka ngathi bayaphenikha ngoba i-MK ngeke iziphathe South Africa ayikhohlwe ngeke bogcina ngakho nje bangumsindo nokuthuka iy'hlamba benzeni osomathuba how come uvula iqembu izolo bese uthi wena amaqembu akudala awavotele wena barecruita o-IFP nina ANC nibheda ukuthi nifike nisikhiphe la nithi akuyona igroup ye-MK le kodwa nibe nikhuluma nge-MK la nisakhuluma nge-ANC yena ngusani ukubheda nina khuluma nge-ANC ningakhuluma nge-MK khuluma nge-ANC hayi nge-MK kanti nina nizokhuluma nge-MK noma nizokhuluma nge-ANC wena uzofunanda ngoba nge-MK ufuna namba kini wena ilokhu yakhipha uyangena uyakhipha uyangena ufuna akanandawo icukuthu ulokabelesele yena uyangena ungena lapha athi ungena phakathi kwamabhubesi azovela incukuthu Anza comrade hayi bo indoshana yolahleka ibuya ekhaya Anza comrade Ujani comrade siyaphila comrade yakonto siyaphila nathi jo okanye nawe uyilandoda ephumayo ndiye landoda apho uzoyilandela nami ningenela uPaul yazi ngeke ngasho nje manje mina uPaul we-ANC lusenhlizweni zabantu ngisho ukuthi uyazi umkhumbi sizika nawe uthi sizika nawe asujampi mfowethu mayiphuma emandleni siphuma nayo ngoba sibona somathuba yes Because nathi chess suphambana vote MK
Oh, sekuyavota yini? Sekuyavota yini? Inabuyavota. Inabuyavota umntu akashezi. Bashima bhida leThekwini balanda iempilo kuthi Orlando bincane. Paula ntokozi ukuthi ufuna uPaula. Paula makenze umcimbi. Ngakona lithola seyiphakathi. Okusalayo sizovotela Akekho usesikhathi bethu niyasiphazamisa. Ilungelo lakho lelo wanikwa u-ANC, votela inhlangano oyithandayo. Ilungelo lakho wanikwa u-ANC lelo. Mkhiphe lo muntu. Savuleka amehlo. Bawundima mkhiphe ngale phela bawundima. Uhola 350 ye-ANC kodwa uthi uyovotela enye inhlangano akanaki. Hayi uyazi kwenzakalani? Kunabanye abantu ba-desperate kakhulu yabona, and uma uba desperate uzothathwa ngumoya uye ngalana ngala. Awufuneki ukuthi ube desperate. Angithi nina kufanele nidefend, angithi niyajola la. Hayi angeke ujole nomuntu ahlala kule yinye province wena ukule yinye province baba. Nathi iqiniso iqiniso. Ungabi weak man, iba indoda. Lo kuthiwa bakethiwa nansi ibhiyambo bethu unkosikazi wakho afika ambhule hamba wena. Lo muntu amtshelile bakase next door ashaya ibhokisi anjuzile amanyamshaya yena makafika vuthule hek wenza lo nto lo ubonakala balala na sensithi utshintsha njani mani isibongo sakho, ungasitshintsha njani isibongo sakho somdala kuba ubona uba ingathi inkinga apha kwesi sibongo sakho usibize ngesinye isibongo injani le nto? Kodwa comrade masiyithetheni ngolo sowulifeyilile. Yebo siyavuma nathi. Nina nilifeyilile. Akalungiswe. Nina nilifeyilile ilizwe. Kune point endike ndayiva apha umyusisi uthi ukhongolo serious kupha inkonzo ezisebantwini zibethwe ngaba balapha ezantsi. Kaloku umbuzo wami angathini na athi nonkala ekekele azala abantwana abangakekelanga. Inhlekele into eyibuzayo uZuma uzalwa ngubani? Ukhulu. Inhlekele into oyithethayo uZuma uzalwa ngubani? Yebo. Inhlekele into oyithethayo uZuma uzalwa ngubani? Akho. Zuma kubani? Uphumaphi uZuma? Ngoba andithembi noyi-1 nalo Zuma andimthembi nensi nayo andiyithembi. Wena ungathemba mntwana akho aphuma endlini ahamba yokuphuma kabe endleleni wena bese uyamthemba umntwana ahamba akhuluma ukuthi lo muntu uyawabheda loya bemosha nabo. Yes mayeke udlala ngabantu bakuthi behlule bethuna. ANC u-ANC Uyabona manje isikhathi asekho manje masakhuluma kanje hamba kule makhuluma kanje hamba kule yakho nje utshele nje straight ngoba phela la madoda aso ngilaba abakumela ukuthi ANC ngilaba abakumela ANC ukuthi baphushe impilo abaphushi impilo ngabo asifuna amakhundwane Shezi lo makehle qeda wonke lo donto we-ANC. uyabona umuntu ongekho ekwesikhathi esishubile manje selamalanga nyana amancane ukuthi samzovota uzongana uzoconfuse i-ANC ubani wena get out man asiconfuse lo Shezi lo Niyabona kaloku eyona nto imnandi ne aba bantu bebesimosha apha kwe-ANC ngabo baphumileyo bovusa le MK yabo i-ANC isathi right zonke ezangxaki nazi yaziphumile. Exactly. Tata wena nje ukuthetha nje. Vuka kabushi ANC. Niyadabukisa nina lapha e-Eastern Cape nihlale nimenza lapha niwela imfula.
alinakhela ama-bridge nakho cabanga i-campaign campaign akusucampaign oh laba bathe bakuthembisa elibridge lesikhathi aku-ANC wayangalaphanga lelibridge ulibona namuhla ukuthi fanele lakhiwe elibridge wayi lesikhathi aku-ANC yangalakhanga lelibridge ebengalakhi yebo lo makhelwane wakhe lo next door naye wayi bengamakheli indlu yebo uyagula umakhelwane akayi ecangi kwekliniki akayi kule kliniki yakhe lapha eyadini funeka wokhe miles to go nje ekliniki mtima awukhiphe lo shezi awukhuphe lo shezi umkube hawu mzambane khanimeni kancinci uza kanqonde fi mamelani usuka ngale uzala weshezi letha safesi ngicela nimamele kanino uyabhuda nje mntasekhaya i-ANC izenzile izinto ezinhle ikwenzile okubi ngoku i-MK asina history yayo into ayimake ngogudi into ekhona xani nonke uyarekhoda ivota nincede kuphuma ama-foreigner baba yini fanele kuphuma ama-foreigner lagcwele apha eSouth Africa nawavumela nje nama-foreigners niwasaphi wena waqashisile lapha kwakho unemxhaso lapha uqashisa ama-foreign yonke ke loo nto i-change iyafuneka-ke ndisacela ubuza bethunani ndisacela ubuza apha kwabawo utshezi ndenze umzekelo njengam ndingumatshezi ne apha kwaba utshezi xa kufika umntu enkqonkqoza nkqonkqomolweni bendicela indawo yohlala ndiya kurhulumente ndithi urhulumente nako umntu ufuna indawo yohlala angeke ndiya kurhulumente ndithi urhulumente nako umntu ufuna indawo yohlala angeke uye kurhulumente vela and yazi mina abantu laba bayakumangaza ngoba abantu bangaphandle abaqala ukufika namuhla emveni koko abaqala ufika amakwarakora kudala amanye angathi bayasiplathesta la sonke lapha uthola ukuthi yena lo muntu angaphandle mkhulu wakho mama anjisa ngiyakhosi ayiyona indaba yabantu ababuya ngaphandle asikhulume nje ngizoxabana nodwa yabo lo uzonifaka inkulumo embi yokuthi abantu abangaphandle asikhulumile abantu abangaphandle akho kwankulumo embi apha Dima akho kwankulumo embi apha obrada bakho abasebenzi kunjawo nje today obrada bakho abasebenzi kodwa ngoku uzothi inkulumo embi leyo sanulahla abantakwenu ngoba senilungelwe nina yima mntasekhaya yazi abantakwenu abasebenzi ufundeke yima mntasekhaya ndikuphendula apha estrateni apha ezikoneni uyawumbona umtswana uyawumbona umxhosa ovule istendi yes ma'am sisi azange sithi uyambona umntwana foreigner cannot visit ethengisa no awumboni yebo bakhona ngoba uphucukile uzixelela uba kaze uthengisa tawuli yena ame esitrateni yenayo into elula eza ngeplate stop yintani ukusukela abantu mana ana wrong it's because there is something that you don't understand. Ikhona into elingekayazi nina South African. Uyabona nje bangena nge-qualifications zabo ezikolweni kwenza abasebenza kuzo ugeza bhuti abangeni nje akaphuma uyagezela ubhuti imoto yakho ikhandwa ama-foreigner imoto yakho siyakwazi exactly
athathe umuntu athathe mna ndiyosebenza imoto yakhe nditumule ii-pipes zemoto yakhe ndithi ngomnye umntu uhambene lo. Uyabona umuntu ozonifaka isihlava esibi ngesheshe ukumbona lo ozonifaka isihlava esibi akezi kahle khona into eza ngayo uchemile ngamanye amagama. Yazi ukuchema ukuthi khona inhlangano azayo manje ufuna ukuthutha nini kodwa umuntu uyezwakala ukuthi manje ngcono thi siyacaca ukuthi sikuphi. Uyabo yena akafuni ucaca ukuthi ukuphi manje ufika ngama-foreigner manje out. Yabona bamdima into confuse abantu be-MK ukuthi bacabanga ukuthi njengoba kuhamba uZuma bacabanga ukuthi uZuma uhambe ne-ANC yonke yabo. Awubona babuthwana. Kanti no ahambanga ne-ANC.